Radyoya denge gel, dengeveye. Janavinda nuşana radyoya denge gelden baş kodarın henca Europeanca kanun 2024 Perşembe Brüksel'e saat 8 lamedede. Hemen uçen seres ve peşkeş bir kendemde mazadya rebera poya. Be sarhabul azadi, jiboy sarhabul azadi beşer rojake kabul mek. Bavar bikin çetve. Ağaç babara kastın jiboy sale ve sale şervaya. Kasedelimin biçi hevdana keçeteyan tek bir navede ragandun hezin Suriye Demokratik kasede ragand bu hezin van hevdanın erişin çetenin devleta tıkada gerker legundevarimin biçi u der hafire tek birine. De pevçunun nabera meclisa leşkeriya min biçi u meclisa leşkeriya tepkayı u çeteyan de hejmari keçeteyan hatiye kuştunun henekedim birindar bune. Navede ragandun ne amerde buna kasede ya tek birine erişan u parasına heremeyi takaskir. Çeteyan neşten otobüs derbası Afrin u şehbayı bebin pişti erişen devlet atırkada geker u koma çeteyen gire dayı ve kule ser tırrıfat u şehbayı peykatın meclisa gele Afrin u şehbayı barmanca peşi girtina komkujiyan bir yara ve goyasına gel acı bu heremen be evle girtin. Liser bir yari dest ve goyasına gel acı bu heremen reve beriya khoser hatin kirin. Hatta naha bide hezaran valati ve goyasına tabqa u raqqayı lehinji gelek valati le şehbayı mane. Jibu ve goyasına keser mane ji meclisa gele Afrin Şehbayı penci otobüs du berbi kantonu Afrin Şehbayı ve rekirin le çeteyin devlet atırkada girker ne iştin vasayı derbasi kantone bebin jiber ve keji otobüs ve geriyen heremen reveberiya khweser Le aliye kedin sazya barzanyan u çeteyin da gerkeran hevdden gelek kuj le şehbayı maye beben heremenden enda gerkiri çavkanyan diyarkirin ku çete u sazyan barzanyan hoveki kesen kuji cizire bi hava ravan ve çunen nişani gel dedin. Komen çete bu otobüs andıçıncam gel u jere dibejin ku ve van beben cihin be evle le hevdeden van beben Afrina da gerkiri. Derdora pıra karakoze ya toparankiri Arteşa Türkada geker uçeteyin derdora pıra karakoze ya başure kobare obusan toparankirin pıra karakoze ku be kırağın çame fırate digihine hevden abera kantone fırat u min biçede ya. Naslamın şeyden erişalı deri ki eşkere bunar teşatır kada geker bu balafreke bemrov abıçek cihe şuştuna vasayı tanyabına ve ararat alıbacar deri ki bu mabaranker dencama erişende du valati şehit bun ududu jibirindar bun leguli agayen ku meclisa malbaten şehidan aherema bakuruşate Suriye bajansa an hayere par ve gerine navenne kesen derişa balafra bemrov biçek devlet atırka faşiste şehit bu ne vuhane Abdullah Ali el Ahmet u Enes tamam Muhammed her duvalati le cihe şuştuna vasayıtan dıkabtin. Federasyona komeleyin karkerin a demokratik ditiv bıda xuyane ke bertek nişane erişen çeteyin devlet atırkada gitkerda u bankla Almanya kirku çekan ne de devlet atır. Ditiv kutku çeken ku Almanya de Türkiye tevad için çeteyin semose u heteşe ev her du komen çete bu tevahiya muruvaniye metersine titife gutgu devlet atır ku Erdoğan aktoren her yerin yenvan bu yerin faşizane yenle heremene ugut seruk vezir Olof Skos de demek nezik de çu Türkiye bu dayına çıl balafren şer en afrinkin hevere vekiriye ev erekirin tevataya zedekirina gelan devi deslatari Almanya ve bir yare dibin çavan re derbas bike u
hindariya çekan ya ji bu Türkiye bi derawasandın em bankraya gişçi Almanya dikin kule hemberi rewşahî ya li herêmê bêdeng nemînin zextê li desthilatdariya federal bikin ku demil dest piştevaniya leşkeriya ji bo Erdoğan rawastîne. Parlamenteriden Parti Sinan Çiftürek Kut konsepteke şer heye Sinan Çiftürek derbare kayyum u siyasete desthilatdariya faşista AKP MHP'de jane feraxevi Çiftürek balıkşan ser rewşa hewşaredarê navçeya Wanê miksê haywan hazır û ha devam kir li dije Ayvaz hazır beriya neh salan dos hatiye vekirin dos hatiye rawastandın. Leyru dosya derxistin holê çima ji ber ku hata hilbijartin dosya derxistin holê û ceza dane. Ev ceza ji bu tayinkina qayyum bû yanî bahaneye û li derveyî hukukê. Sinan Çiftürek herî dawî got desthilatdariya AKP MHP li hundir û derveyî İradeya gelê Kurd nasnakeh MHK ku qala ayştî çareserî hevkarî û nermbûn dikin. Bahçeli û Erdoğan bank li Kurdan dikin dibêjin destemeyê ayştiyê bikirin. Lê ne dürüstün û ne rastin li hundir û derve dixwazin destkeftên gelê Kurd tune bikin. Qayyum û polîtikaya Rojava ji hev cudanîne ev yek konsepteke şere. Hezeke İsrailî du ciwanên Sûriyeyê bin çavkirin avênda çavderiya mafê mirovan Sûriye Sohrê ragihand ku Hezeke İsrailî derbas xaka Sûriye û du ciwanên ji gundewarê Quneytîra ya navîn bin çavkirine. Sohrê diyar kir ku her du ciwanên Sûriyeyê li nêzî Sînor hatine bin çavkirin û sevkî Solana dagirkirî hatiye kirin. Hat gotin aqubeta her du ciwanan nayê zanîn. Li Stockholm Köln û Axenê berxwedana Rojava silav kirin Kurdistaniyan û dostên wan li Swêd û Almanya êrişên dewleta tir şermezar kirin. Li paytexta Swêd Stockholmê li qada Sergels Torg mîtîng kirin çalakî bi duruşmeyan dawî bû. Li bajara Almanya Kölnê jî êrişên dewleta tir dagirker û çêtên yên li ser şeba û Halepê hatiye şermezar kirin. Çalakî bi pêşengtiyan avênda civaka Kurda Demokratîk ve li pêşiya deriyê domê hatiye pêkanîn li ser navê tevgera Jinan Şilan Ergin axivî got cîhan teva dizane ku dewleta tir komên çete destek dike. Ev çete ji bu tevayê mirovaniyê talûke ne. Divê raya gişçiya cîhanê jî êrişên çeteyên dewleta tir dengê xwe bilind bike. Li bajarê Almanya Axenê jî bi beşdariya Kurdistan û dostên wan li pêşiya Elsenburên û dîrokî êrişên dewleta tir ku çeteyên wê hate şermezar kirin. Rejima İranê çar Kurdên din bi dar vekir li gorî nûçeya Ajansa HRNAyê rejima İranê çar welatiyên Kurd ên bi navên Ferîde Cehferzadê xelkê Îlame, Aliya Kawrîzada xelkê Delarûna, Hêzan Hesen Hesenbekî, xelkê Serawî û Abdulwehab Babaxaniyan xelkê Berdeyê li girtika Îlamê hatiye darvekirin. Di nûçeya de hatiye diyarkirin ku her çar kes li ser dosyên cuda ji aliyê dadgeha İranê ve cezayên darvekirine li ser hatiye bicîhanîn. Hêjayê bibixistinê di maha borî de nêzî 125 girtî ji aliyê rejima İranê ve hatine darvekirin ji wana 25 jê Kurd bûn. Nergiz Muhammedî ji bo sê hefteyan ji girtika evînê derket parêzerê girtiya siyasî jin a Kurd. Nergiz Muhammedî Mustafa Nîlê diyar kir ku li ser daxwaza doktorê dadweriyê û dozgerê giştiya Tahranê wê Nergiz Muhammedî sê hefteyan li derveyî girtika evîn ya Tahranê tedawiya xwe bibîne. Parêzer da zanin ku girtiya siyasiya wergira xeleta Nobelê ya Ayştiye ya sala 2023 Nergiz Muhammedî ji ber xirabiya rewşa xwe ya tenduristiyê wê ji girtikê derkeve û tedawiya xwe bibîne. Li İranê bi pileya 5.6 erdhej çêbû li gorî daxuyanên avênda sîsmolojiyê ya zanîngeha Tahranê li bajara Heftgel ê eyaleta Huzistanê bi pileya 5.6 erdhej çêbû. Erdhej saat di 7:32 10 kilometre an dibin erdê de çêbû. Têkildarê encamên erdhejê agahî nehatin bi dest xistin. Meteorolojiyê ji ber barana berfê Bakurê Kurdistanê hişyarî kir. Meteorolojiya giştiya meteoroloji rapora xwe ya pêncê kanûnê par vekir.
لگوری راپور لبنده نه لآمد بیلوک و رهای بارانک زیده و لخارپت موش چولیک و آگریجی شلوپه و برف بباره تی تخمین کرن کو لدورن بلند این هرما سرحده شلوپه و برف بباره بله کدان جمعن چین سرسی پیشکش کردن خاطر ودن باشو